Ter misal biang kilana hadi henin kesngi saya kajat kayi dau drone haka kadling kepada hai Israel tongini pai syaki kubor ki pakam banya. Kublai pi baro impiang sobai pi syaka kubor jungi kabamenta lingbagan nika channel jungi kana kitiar. Henin kesngi ka arpentrik jongni upnai no pra kesinglen no ka hadi nari Yemen kala tambor biang saya kawi kajat kayi haduria Red Sea dau drone jika kadling jongka elan kepada hai Israel. Kanai ka senglet no ka bala Kershan da ka Iran kala ong ba kanai ka jing tombor ba kala le kalong bandawa ya ka Israel man pensange no mardor ka jing ilet ma jongki ha Gaza Persya ya kilen no ka Hamas kari Palestine. Ka hati kala tombor da ki misal ya ka jahat ka bakhot ka MSC United Aid ka jahat ka bala penyai da ka MSC Mediterranean Shipping Company. Spokesperson jongka hati Uya ya sari ulaong baka daw jong kajing tombor kalong baki brew ki badan ha katay kajahat MSC United Aid. Kiklem bersngap di kajing maham kat hadu laisin na kisipay duriaw jong kahati. Pat ha kaju kapor kiklem bersngap hadin baka hadi kala ajing maham ya ki brew ki badan ha katay kajahat da kajing siat da ki misal. Kahati kadai kesenglet no na Yemen kabala Kershan da ka Iran. Kazan keti ban tombori kato ka netli ki jahat kamai ha kaduriaw Red Sea na du upanay naiwing menta usnem. Kajing tombor nagi hati kelawan ra ya kajing ma ya ki jahat ki balik nak tega duriaw Red Sea ha Middle East na kabenta ikam baper. Syuk ka MSC Mediterranean Shipping Company kalaong ba om dan mano bamensau ha kanai ka jahat kabala syak tombor da ki hati. Kanai ka jahat ke bawah na Saudi Arabia ka bertemu banlai sya Pakistan. Kum kajing keren na ka company jong kanai ka jahat handai kabala syak siat namding no da kini ki erang ka hadi. Naga banta ki wei pat ki kubor naga nega channel sumba bandan yan subscribe kanang opinion ro kam kuloi ya ki kubor kublai sibon kublai pi baro.